Кайырлы күн достар. Ал бүгүнкү челленджимизди баштайбыз. Челлендждин шарты стрелканы айналдырып, сыйлыктар утуп аламыз. Сулифа жасайбызбы? Каны жасаңдар. Бастаңдар. Ким биринчи бастайт? Сулифа. Биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү. Ал давайте бастайбыз. Ким биринчи эди? Бота, давай. Стама. Ya, yakınca. Üç. Bayan. Canım, Allah'ım. Давайте, баста, бота. Енді Баянның кезегі. Давай айналдырамыз. Ала ғой. Фьюз чайың түспей қалды ма? Қатты айналды. Аха. Мармелад. Ура! Мармелад. 1, 2, 3. Ага. Енді кім кезегі? Баяндікі. Йогурт түсті. Давайте. Келесі кім? А Лука, давай айналдырамыз. Жоқ, өз айналдырады. А Лука өз жасай алады. Вау! Айналды. Skittles'dan alkışlayalım kelime ya. Oh, Bayan kaçtı. Dostlar, бүгүнкү челленджimiz осымен аякталды. Сиздерден лайк, комментарий күтөбүз.